Om Swastiastu. Om Anu Badra Kratawo Yantu Wiswata. Dumada pikayon sane becek rauh saking idring buana. Alit-alit sarang sami sane dahat tresne sin Bapak areng rahina kadimangkin kecunduk sarang Bapak hari sajroning mata pelajaran bahasa Bali. Wonten kanggeang dumon duaning puniki pekibah utawi kahanan jagati kadimangkin kanggeang dumon daring enten nggih. Yen bahasa Indonesiane karena begini keadaan atau situasi gumine kita nggih kanggeang dumon utawi kangguang malu daring ngenten nggih. Pamekas Bapak ngatur langsung semua pisan majeng reng ada serang sami duaneng pasti ke sampun sregep nyarengin pepelajaran puniki. Taler majeng ring alit-alit serang sami napi wastane kelingang kadi himbauan pemerintah inggih punika sampunang lali ring 3M. Jangan lupa dengan 3M itu. Di antaranya menggunakan masker. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, ingat harus cuci tangan. Itu sudah pasti nih kan, nggih. Intinya protokol kesehatan itu harus dijaga ketat. Nggih. Ring pepelajaran kadimangkin, ring pertemuan mangkin, nah ya diastun secara daring gitu nggih. Daring atau dalam jaringan gitu. Mungkin ring malih lanturang hari sajroning pepelajaran bahasa Bali nggih. Mungkin ajak ke madan melajah bahasa Bali halus nggih. Melajah bahasa Bali halus. Awireh bahasa Bali halus totonan penting pesan nggih, penting gati. Dan kenike iraga patut ane madan ngajegang bahasa Bali totonan. Sawireh bahasa Bali singje len tuah tetamian enten nggih. Tetamian utawi warisan saking leluhur iraga ring Bali. Patut iraga ajegang nggih. Malih mangken iraga utawi aliti masyarakat sami melajahin sane muaste bahasa Bali halus. Nggih. Minam alit-alite sering utawi sesai gitu nggih. Sesai mirengang ring televisi utawi ring radio utawi nonton ring TV utawi ring media YouTube gitu nggih. Bahasa Bali halus punika akeh pisan nggih, akeh pisan. Nah, untuk punika pasti ke akeh tani master patut alite sareng sami pelajain hari sajroning bahasa Bali halus. Nggih. Mungkin indayang alit-alite sareng sami ambil buku paket. Dan nggih, ambil buku paket rereh kace utawi halaman 77. Pitung dase pitu. 77 dan bahasa Balene pitung dase pitu. Nah, rike wenten materi indek dasar mebaos Bali. Dasar mebaos Bali.
punika mabaos patah ring ngomong utawi ngeraos nggih. Mabaos punika patah ring ngomong utawi ngeraos. Sane ring bahasa Indonesia kebaos berbicara. Yang di bahasa Indonesia kan kebaos berbicara. Nggih. Raga biasa ngangon bahasa Bali. Tapi bahasa Indonesia mungkin bahasa Indonesia disebut dengan berbicara. Nggih. Oke kan? Nah, yang melajang bahasa Bali patut berdasar pengeresep angga ungguh. Nggih. Duane ring Bali pun iki wonten sane mawaste angga ungguh. Karena di Bali ini ada yang namanya angga ungguh. Angga ungguh itu artinya tinggi atau rendahnya suatu bahasa. Nggih. Dan dalar itu masih nggih. Bahasa Bali nike nak ada nemadan halus, ada masih nemadan bahasa Bali kasar. Umpami yeneng irage raos ngajeng ring impal utawi semeton Jakbe nike ados nganggen bahasa Bali biasa utawi bahasa Bali handap gitu. Wale majeng ring sang Menteri Wangse. Menteri Wangse nike enten ide bagus, enten agung, enten Agusti, enten Dewa. Pencok gitu umpaman. Kena sang. Nah, enten nike patut ngangge bahasa Bali halus dan mungkin ring lanturang ring nomor A niki nomor A kruna alus. Nah, kruna alus punika wonten pepat. Kruna alus tiga wonten pepat. Sanika pertama wonten luwiripun wonten kadi kruna alus inggih. Sanika kaping kalih wonten alus sor. Sanika kaping 3 wonten alus mider. Sanika kaping 4 wonten alus madya. Nah, terusnya petang soroh, nggih. Petang soroh yang bahasa Indonesiane ada 4 jenis. Nggih. Ada 4 jenis nih. Sanika pertama mungkin inde kruna alus inggih. Kruna alus inggih punika kruna alus sane keanggen nyinggihang. Sang sane patut singgihang menekadi anak menak kepun anak Menteri Wangse dan anak menak utawi pejabat. Nggih, pejabat. Nah, kadi rengsor ali tecengaken wonten menekadi contoh aneka pertama ibu guru mabaos ring muride sami. Sane kaping kalih ide ayu nenten mireng atur titiange. Sane kaping 3 bapak guru akeh pisan meduwe oke. Nah, makesami punika indek kruna mabaos mireng meduwe oke. Nah, semuanya nike makesami punika termasuk alus singgih wasane kan. Alus singgih wasane nike nggih. Nah, duaning keanggen maosang ring sang sane patut kesinggihan. Menekadi ibu guru, ide ayu, bapak, utawi bapak guru nggih. Selantorne sane kaping kalih wonten sane mawaste kruna alus sor. Kruna alus sor. Nah, indek kruna alus sor punika menekadi kruna alus sane keanggen ngeraosang sang sane patut ke sorang menekadi anak jabe miwah para murid utawi buruh. Nggih, ke patut sane patut nganggen bahasa sane patut ke sorang atau yang harus di yang bahasa yang patut dibawahi nggih. Nah, niki kawasan kruna alus sor.
Inaya mangke cingake wonten contoh punika nggih. Sane ka pertama elingang contoh sane cetak tebal nika cingake ring buku paket nggih. Sane ka pertama wonten lorai. Lorai sedek manyoh ring WC umum. Sane kaping kalih dadong titiange sampun padem. Sane kaping 3 titiang nenten miragi suaran bel masuk. Nah, ke sampun menekadi menten contoh kurna manyoh padem miwah miragi. Nah niki rumasuk utawi termasuk kurna alus sor. Nggih. Nah, pimanan karya sapunika apa penyebabnya? Karena sawireh nggih, sawireh ngaraos punika wantah patut ngaraosang sane patut kesorang menekadi lorai dadong titiang nggih kegiatan. Sane kaping 3 mangken wenten sane master kruna alus minder. Nah, kruna alus minder puniki kruna alus sane sepisanan dados keanggen nyinggihang. Nyinggihang nggih. Dalar dados keanggen ngeraosang utawi kuwasaning alus minder. Nah, kruna alus minder puniki niki meduwe wangun alus wantah asiki. Artinya hanya ada satu bahasa halusnya. Lian kadi halus singgih utawi halus sor. Lian nggih. Sanika pertama. Contohnya wenten sanika pertama contohnya wenten dane Gusti Ayu sampun uning. Sanika kaping kalih lorai taler sampun uning. Sanika kaping 3 Bapak guru durung rawuh. Lorai taler durung. Nah, niki nggih sane ring buku paket wonten sane mencetak tebal niki termasuk alus mider. Kurna sampun uning durung rawuh taler. Nah niki makasami rumasuk utawi termasuk alus mider. Nggih. Selantorne sane kaping 4 punika wenten kruna alus madya. Nah yen kruna alus madya puniki kruna alus sane wirasanyane madya. Madya niki artine tengah-tengah, nggih. Tengah-tengah. Nah, wenten contone sane ka pertama inggih punika elingang nggih. Wantah sane utawi yang hanya yang dicetak tebal tulisannya itu yang kita maksud, nggih. Sane ka pertama atu dan sareng mereka. Atu dan sareng mereka. Sane kaping kalih niki siren wenang. Niki siren wenang. Sane kaping 3 dia ngampun boleh mereka. Nah niki nggih. Nah, tene badi tan yeneng wonten kruna tan niki tiang ampun. Nah niki sampun termasuk utawi rumasuk alus madya. Nggih, karena tengah-tengah ya genten. Alit-aliti sareng sami amrika dumon menawi malih jebos yeneng wenten sane jaga metaken lurus ring grup WA sane sampun irage duenang sane sampun kecumawisang nggih lurus metaken ri sajroning utawi yang berkaitan dengan materi basa Bali halus niki nggih. Lurus sakewale Bapak wantah utawi tuah teket di basa Bali halus malu yening kruna nenten halus niki ring pertemuan selanturnya nih nggih. Nggih puputang rawuh riki dumon elingang malih jebos yening wonten jaga metaken
Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di grup melalui grup WA, nggih. Nah, taler aksamang pisan, aksame artinya ampure utawi maaf. Nah, aksame Bapak ngangen bahasa campuran sawireh cicirike apa ngerti gitu nggih. Tujuannya apa ngerti cicirike napi ane raosan Bapak nggih. Kali bos elingan metaken ring grup belajar irage nggih. Nggih. Puputang rawuh iki dumon mangken iring sarang-sarang inap pembelajaran daring puniki untuk para santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.